Network ayenea matao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas no guchingira ku mwaka muya. Iliwego kine mirubiri yetu aho inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network. Eunga kiama mogusie. Mugasumio mwancho muligiriro Getembe Television, karibu sana sekionga chinsa isano na ibere rituko ria Jumamosi kiro otongenderete gukuganiria sabatengia kuroiga asigitaseni kia ubwanchiti ikia Getembe TV chitariki ni sano na ibere mutinyi no yo gatatu sekreto kore ukentangani kigima rituko ria rero ye umutinyo yiga ogatatu. Karibu sana eritariane Matilda Obaigwa na Veni Nyawoke koro asensemo yebe manyerero mwancho muligirira kero tugochaka koro ase county ya Kisii kero bono esegi yokurwane mariogo yogotindi egendererete anamuno koro asomukonye bo mugavana we county ya Kisii Moske Elijah Obebo nigo bono anyare goteba usanyare kwerera hegati yemichando na boigo amakongu chinka o chigenderete gotera kubwatikana no botumiki bwa mariogo yogotindia kubwa mono amarwa atanjire kagosanga nabamenyi bebunge ya Bonchari nigo bono anyarire kwera buna nerebuya kubwatira na sesege yiga ane mono gotoria abasae kurwa ase botumiki bwa mariogo yogotindia amarwa alendiri mechande mingi kama dawa ya kulevya alendira mangana ambangi kiasi kwamba ankiende ntuju gutoregesa gukia kia abantu barabaya rera abana muno mu chibo byateba bagukeruka marieta gete ya mini ngabona abana bake basoide aseke nyugukeria basoide sa marioga iyo kitabi cya kodireki cyasariki abantu kitemu cya kodireki cyangiri chinka bagaka bakodireki batamiri abangina chikondi bamenyete erebuye gose beribo manya bigo manganayo nari jari bartani ga tole biya tuaendi abasani. I have lost my brother omone asengi joyeke nyiko omonto somete biya kise mchinkine noku lakini bona maru amoirire omori amoirire misi tuamutindeki ngeko gakimbuya baba tebia bandi goteba moigwa bagokona kuri radio na o simba obosigete bwaja osengo mwaigwigente kinu abakaburukaniga ekaba mabere morore barore biyanto genda tubate bingo ruseli bari KCC erieta kera mabere yakosunika mbali ya KCC igota ibosi ubwago kwa lakini rindi muswali akare kontenga hasidi hana sababu watu muntu naroga tumona muno uri ubwate kini kiyo beto bonderuga muna gwe buri konyerere abande bari yabao kurigiri bayi kubobe yani ngakwangete bosaibo omuntu akubona ingibona umwangerete uri ati ndi kugukora ki morne uri rori tigari ere mesa ndi erarari lakini sababu takora tiki
Wancho murigereria obamenyi be bunge ya Nyaribari chache kubwa muno chinsemo chia kigati ni kubono banyarire kuboria serikali nyarago esonania asukugarirwa wepara ye chinsemecho aiga niko bakuyakwana ritukora igoro magiga yumuga posokano omobe onyarete kuba ase chinsemecho ase egari ye trailer yanyarete gutuma kibanda kiaringe ne chipigipigi ase abarundi abo bechipigipigi bono baigamete ekero embura egotwa chinga kicho niko bakuboria serikali ye county kubwaterana na serikali enene enyare kubanyora kubwa muno na boigo abarundi abo ba boda boda banyare konyora ase agia bakubekirwa stage. Egari yabichoka chipureki yarukorokoroiga yaikera bamurabe mburango tuyarenge yaikera bakabantu bande baigaime igo abantu abande baumia tari ba pikipiki abande mbale bangweta baiga mese ngencho yembura lakini bakure igotogo saboga asane pale galeu egere chiachali chiko senchike keko ganendre moisonde turere yarwete turere nere yache tenende se kabicho kachipureki ega kansara lakini tege tuko ikera monto pikipiki matuko tarera abere rero abantu baito bakure batari bake so njapiring yana nare kwa piri ko chase account asengenje bintu bune ibya ga chirenjera bono bune stage ito yake gatige ya ga chirenjera tware ko sabanga abantu ba minto motokonya bono muzigo beiro monene because chigari ejibuna chikorukorwa kona rugura ntobwa tino ene pambu tokoza bano naza no government twanyata birie beke pambu eskuru rogoro ebeke ne yende gase kanisa ne yende buna yarenge matali at least yake ngocha ko poisa yarenge gari SBD yabwate at least save lives bono buna intutore mpara igoro tware ko sabanga abantu ba minto bali morange na para bono ega accident jabeire bobe tware ko sabanga morwange na para so tati epara ye yagaleigu anyandire yarenge nene kange gari yaenda lyoka gochimata bono muna bono ye pare twasabire chinga kichinyinge igorwe ebe para ebe kupaka chipambu lakini ntwana konya togo konyo chinga kieji bina mangana ya kolekanire iga nigo togo sabe serikali kibara nje bato bekere chipambu eka tukanyete baigore pare eka kora bantu baito basirira n'abantu abange tutanyara goteba boni go togo saba bantu baito baba baremereria ase chinga kieji chinkongu ande banyare ko kolenda egekorera bona se ajali abeire ande kende nabo gekoba. Lakini pole kwa watu wetu wa Kigati kwa sababu ya ajali hii, manake za zingine ajali haina kinga, lakini madriver muwe waangalifu kwenye mabarabara na haswa mahali kuna vituo vya masoko ambao kuna watu wengi ambao wanafanya biashara pale na wana bodaboda ambao wako pale. Moseneta we county ya Nyamira musikia ukongo mugeni nigairanire mbuya mono gochase abagusi bonsi abo banyara weso kya subonge nako aligania nsemo yokomereria serikali gikorawa na Dr. Fred Matiang'i ka ukona kora ase wodi yesise iyo gotoka mebu ase chinsemo chiria ese wodi ya Nyansiongo nigo bono musikia okongo anyalire komochia umubunge o West Mugirango musikia Steve Mugaka asogote abuna nigo abantu basombetwe ilio gwikirana ase mekutano ao ase umusikia Dr. Fred Matiang'i alenge gwikirana umugeni nigo boigo amochirie umugavana we county ya Nyamira asogotaikirana ase mekutano kose ase ebikaro ebyo byakorekanete. Ikiona jona naroche tuachete na baba rigate Gachagua Kalonzo baba na tembea tokagende getige kurukwekerenyo abagaka bagacho abanene mugabeke rumondo kuruku Dr. Fred Okengo Matiang'i egurutwa mugata wone ro gotenera abagusi nero gotora ujimutwa mangana akaba mayekerenyo embe kagusa paka na yana abantu banyara babikirwe Kisi Stadium na batoshiekere stadium bakaigora mugatabanga bagusi muhamwire 2027 ebo president otokwa Dr. Fred Okengo Matiang'i otabuntu anajeto bakora otadigana ende karutu arura abantu akore kero abantu tokari na uchi Nairobi na ndo kanyara uruto wasaide korangiria abantu nga konye mogo ndinga injendo gusi amangana naro jenararia na nda bantu babo ikagusi ko bako boli una bagusi bantu mbarengo na ndo bagaonjore Kiswahili ngaya yo kongo mugeni bare tatachirori bakareta abantu bakairekere njagina ndia bayikona kareta karebo wotanga bagusi barengo njenaro zegatware bukwana mwatoire nirieke gusi bona ndinga kimogo cha konjoka ngantware tata bayiko yese mukutaka ekauli twane jete otwane jete buna abagusi
Usebe onye bali balenga bayikoyo tyangomba buli 2027 chikolo cyo president korugusi ngomo bwagara nderu ya umubagara moto bwanda kitafere okeno ono ndendo batata kwigiso mu gusiya na ndo mwete ke mwa kolonikia buna mwa achali buna mwa kabisa Fred Matiang'i buna rigitia ruwa babo Kalonzo language boka bapira na roji Nairobi abatango mu gusibu amwire bona tigato babwatesi una to kwa na igonye moyo tere digo una tuwa ruwa yune mbeli atar una Matiang'i kana Nairobi baba Ngereza bali bado kutokambe UK Britain iba bamurangire tigaraje kukwana ko nyombe ko rukujita munga njwango te biense na kiwoji ko gambe ko roja ko iro president 2027 muruji woni ngende kiyabe yange wale baruta ako mejiwe ndeke alisi kiruta ngande tu akakwana akamenya ko president na kurwa serikali nene murai wekiama kia Wiper Patriotic Front umuske Stephen Kalonzo Musyoka nigubono agendereire gukwanira egati yari araje gwikirania ekiro arai woko buko gusonye kagusirwa anyare koba umurai wense kagukwana kura ase county ya Meru nigo anyare kweruna na anyare kwenekia amonchorerio anomuno ase ewizara eliye chisemeri kwana kimuna abakenya bange banyare konyora chisemi chekerengo keria keganiri. Power. Comrade power. Mko tayari kabisa sio? Hata masomo ya elimu hapa Chuka University and other universities ameharibu elimu pia ya chuo kikuu, na kwa hivyo tutaregesha urgently Higher Education Loans Board, ndio kila mtoto atoke primary hata nursery iwe ni free vile Kibaki na sisi tulianzisha. Itaregesha free primary, free secondary and a very open and well educated university education. Hatutaki vijana wetu wa chuo kikuu wanajipikia chakula, wana mambo yao, na vijana tunaambieni kwa vyuo. Yesterday with the people's dialogue na tukakubaliana vijana msiambue nyinyi ni viongozi wa kesho, nyinyi ni viongozi wa sasa. Na sio kama sasa, ni sasa hivi, kwamba sisi tuko tayari kupambana na huyu jamaa. Kenya nzima imekataa Ruto, si ndio? Na zina mwambie ndugu yetu Kindiki, ukiona kimeumana wachana naye, si namna hiyo, na usitumiwe tena kujaribu kuumiza vijana. Na ekiro umuske William Ruto umurai wense agenderete kwegira umurubiro ububwagachi bw'ikinyumba cy'erigori rike nigubono anyare ko motogia nyagusira mubunge oyemura dikre umuske Joanna Ng'eno ase okonyara kora ekamati yebunge erietenerete amangana yobwagachi bw'ikinyumba aiga asinse ya Kenya kaukwana hasumuyiga bukumwenia umuske Ng'eno nigubono William Ruto anyare gotebuna nigo amochorete kiagira anamanyete umuske Ng'eno nigo abwate ganga nabo igo nigo abwate umanye wekerengo kigoro ase amangana ayobwagachi kirabona gotebuna asenseme yo bono yanyare gusiria umonto bwengenjo kigima. Mimi niliamua tuweke Joanna Ng'eno awe chairman ya hii maneno ya housing, kwa sababu mambo ya housing ilikuwa ni kazi ngumu. Watu wengi hawangewezana naye. Hii program ya housing nyinyi mnajua imekuwa na makelele, imekuwa na maandamano, housing levy iko shida, tumeenda kotini, tumepelekwa sijui wapi, na ulikuwa unahitaji chairman mtu firm. Kuna watu wengi waliniambia wachana na mambo ya housing, wachana na maneno ya housing levy. One of them was not Ng'eno. Leo mimi nasimama hapa kwa hii jukwaa kusema housing inabadilisha taifa letu la Kenya. Leo hapa Emurua Dikir tunajenga soko hapa ya kisasa ya karibu milioni 70 kwa sababu ya housing.
hiyo tulipanga na Ng'eno. Tunajenga housing Mamboleo. Mumesema tujenge Njibiship. Hizo masoko inawezekana kujengwa kwa sababu ya housing. Leo Narok mzima tunajenga masoko 12. Kenya tunajenga soko 500 kwa sababu ya housing. Leo tunajenga nyumba 1240 kwa sababu ya program ya housing. We are transforming our nation. We are changing our skyline kwa sababu ya program ya housing, mwenyekiti wake akiwa Johana Ng'eno. Na ndio kwa sababu hiyo wanakamati hawa wa housing, mimi nataka they are members of the housing committee here. Hawa wanakamati Mwancho murigirire tumirane na ndase kionga chinsa 10 charero muragoba irinde tonyare kurigirira ayona yanda mange kubwa muno aya agendete gukorekana ime yense yeito ya Kenya no gukonyore buna embure nyingi nigo egenderete kwenekiwa ase chinsemo ime yense ya Kenya igo kero muntu anyare kwirinda na kogosoka manyanga embura ero ukonya gotonyere kubwa muno buna ase mucho Nairobi na boigo ase liroba alito liagusi eriatariane Matilda Obaigwa na Veni Nyaboke kurwase nsemo yebimanyererio na Kevin Ongeri kurwase studio akabere kero bagendera tugoteba twara esabato encheno ime ya Getembe TV.